Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk efirde GRT kanalı Gagauzya gün günden programısının hem de on götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Gagauzya'nın yaşlı insanların naasatın başın yardımcısı Dmitri Gradinar. Zaman hayırlı olsun size Dmitri Petrovic. Hem de çok sağ olun. Hani kabul ettiniz bizim teklifimizle geldiniz bugün bizim programaya. Çok sağ olun. Hani siz teklif ettiniz de ben danışayım bizim insanın. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Dmitri Petrovic nice biliriz. Dün Kasım ayının 28'inde Gagauzya Halk Topluluğu'nun deputatları kabul ettiler kararı. Hani Gagauzya'nın hepsi uğurlarda deputatların siyazdını hangisi kararlıydı geçirilsin dekabrın 9'unda geçmeyecek. Böyle bildirimden kanun bölümüne siz Gagauzya'nın yaşlı insanların nasatı danıştınız. Teklif ederim ilkten seyredelim bu sujeti. Nasıl oldu bu iş? Ondan sonra biz ilerleyeceğiz konumuzu. Gagauzya'da var olan cümle politika durumunu açıklayıp Gagauzya'nın aksakallarına satı halk topluluğuna danıştı. Hepsi uğurlardan deputatlar siyazdını dekabrinin 9'una kararlı 2024 yılın ilk payına geçirmeye. Советую провести тщательный анализ законодательства Республики Молдова, противоречившего или приведшего к ликвидации полномочий автономии, заложенных в законе. Bu vakitte teklif ederiz Moldova devletin kanununu dikkat bakasınız çünkü avtonomiyanın haklarına karşı giden işler var. Gagauz avtonomiyasının uğurlarını hem soruşlarını belli eden problemalarını primarlarla halk topluluğu oturuşu geçirsin. Teklif ederiz bilim konferensiyalarını tombarlak masaları geçirersiniz bu temalara. Deputat Leonid Köse belli etti. Deputatlar siyezdi birkaç sıra oldu, zamanı geçirilir. Geldi sıra onu şansora yapma. Yer halk topluluğu datayı belli ettiyse. Yer bu siyezdi belli ettiyseniz onu lazım mutlaka geçiresiniz. Halk topluluğunun başın yardımcısı Alexander Tarnavski съездin geçirilmemesine doğru sayır. Мысль о том, что не стоит перепроводить этот съезд в это время. Вместе с тем, я не вижу смысла в переносе его. Doğru bir fikir ki geçirmemeye siyezdi bu zaman. Başka vakitte de geçirmeye yok manası. Lazım olduğunun varınca toplanalım da datayı belli edelim. 12 deputatın sesinden kabul edildi karar bu yılda siyezdi geçirmemeye. Вчера мне дали поручение огласить обращение Совета старейшин, Президиума Совета старейшин к депутатам Народного собрания по поводу переноса съезда всех уровней на 9 декабря. Это предшествовало тому, что на встречах с людьми на местах люди, конечно, задавали эти вопросы, все ли готово, все ли будет так, как задумано. Поэтому были предложения о том, чтобы обратиться к Народному собранию, руководству о том, чтобы этот съезд перенесли на более долгий срок, для того, чтобы была возможность лучше подготовиться. И, мы после этого собрали президиум. Президиум решил обратиться с таким текстом, таким обращением в Народное собрание. Я хочу огласить сам текст. Председателю Народного собрания Гагаузии Константинову Дмитрию Георгиевичу. Обсудив общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Гагаузии, Президиум Совета старейшин советует Народному собранию перенести проведение съезда депутатов всех уровней с 9 декабря 2023 года на первую половину 2024 года. За этот период советуем провести тщательный анализ законодательства Республики Молдова, противоречащего или приведшего к ликвидации полномочий автономии, изложенных в законе об особом правовом статусе Гагаузии, Гагаузии и уложении о основном законе Гагаузии. Предлагаем провести по вопросу ущемления прав и полномочий автономии специальное заседание Совета примарий населенных пунктов Народного собрания Гагаузии. Советуем провести международную научную конференцию и круглые столы по данной теме. Советуем Народного собрания исполкома Гагаузии на официальном уровне информировать руководство Евросоюза
ОБСЕ, а также посольства Соединенных Штатов, Турции, России о выполнении Республикой Молдова своих гарантийных обязательств полной и безусловной реализации прав и полномочий Гагаузии, закрепленных в законе о особом статусе. Председатель Президиума Совета старейшин Arnavut Vasiliy Romanovich. Gideceğiz gene bir işe geri de isterim çizgileme burada hani dün hangi gün olacak haber edeceğiz sonra gelen yılın 2024 yılın büyük ayında söyledi Gagauzya Halk Topluluğu'nun yöneticisi Dmitry Konstantinov. Dmitry Petrovich, söylesiniz ne değişti, ne dolaştırır geçirmediğini hepsi uğurlarda deputatların siyazdığını tayları planlanmış vakitte. Diyeceğiz dekabrın 9'unda ama değil gelen 2024 yılda. Ne oldu, niçin böyle fikre geldiniz? Bu danışmakta var hepsi manalar. Ne için biz danışırız deyin bu geçirsinden. Значит, burada lazım olsun ta yoktu ayrılığı hepsi primarlar, hepsi sovetnikler ama lazım onları da bu işe katma deyin onlar da söylesinler kendi görmeklerini nece bu iş siyasi lazım geçsin. Ondan sonra bilmiyorum siz mi ben görmedim bir de международная научная конференция o vakitte ne zaman lazımdı kimse bir şey söylemedi. Никаких круглых столов по данной теме biz görmedik. Значит, насколько я владею ситуацией, и на официальном уровне руководство, как информировать руководство Европейского Союза, потому как выполняется закон о особом правовом статусе. ОБСЕ, а также посольство Соединенных Штатов. Bu işi lazım hem ilkin yapma. Yeni primarlarla, kim kaldı eski primarlarla yapma bir sovyet da sonra çıkma bir çıkışa. Yani o çıkış sonucum съезда lazım kaldırılsın soruçlar. Ben anlıyorum съезд это не законодательный орган, bu съезд. Ama o съезд, ne türlü kabul edecek karar, o lazım bunu yapsın bizim kuvvetler, то есть наш орган власти. То есть все решения съезда должны быть потом выполняться уже нашими органами власти. Нет? Поэтому я думаю, что это очень хорошая площадка для того, чтобы заявить о том, что наши полномочия не только укрепляются, но и из года в год все урезаются и уже дошли до экономического, финансового блокады. Getirdiği saklarınıza hani Gagauzyanın hepsi uğurların deputatların bitki siyezdi geçti bu yılın May ayında. Toplantıda avtonomiyanın hem merkezin kuvvetlerin aralarında durum bakıldı. Siyezde kabul edildi rezolüsya. Söylesiniz Dmitry Petrovich, siz de orada bulundunuz. Bu rezolüsya aslıya çıktı mı? Noyabr'dan haber gitti seçimler. Nice var nice bu işi koyma nice o işe kura hem ülke başkanı ayırdık. Seçimler sonracım primarları, nasaytçıları da ben sanırım ki düşünmediler bu sorusu açan koydular May'da. Deyince, o birden belliydi hani bizim Gagauzya yetiştiremeyecek hazırlansın nice lazım o съезда. Тем için ne lazım da olsun oldu. Ну, это не значит, что надо полностью отказаться. Надо хорошо подготовиться и провести. Уже все примары избраны. Ну, там есть еще Киселе и Котовск у нас, но это к этому времени они уже будут избраны. Вот. И подготовиться очень основательно. Причем то, что мы советуем, все это надо делать. И круглые столы, и международные конференции, и информация, и даже делегации, значит, Гагаузии из числа Совета Народного собрания, из числа исполкома, чтобы они посетили и Евросоюз, ОБСЕ и другие, значит, посольства различных государств, которые находятся в Молдове, вот, и проинформировать, то есть бить тревогу. Benim aklıma gelir güzel lafları Stepan Mikhailovich, bizim prezidentim. O bu soruları kaldırardı.
и ОБСЕ, да, Колорадо, и Совет Европы. Cevap verdiler ona. А вы не молчите. Вы не молчите. Susmayın. Да. А мы молчим. Ну, между собой ругаемся, конечно. Друг друга хорошо мутим. Вот. Но так, чтобы мы подняли эти вопросы на международном уровне, но одновременно надо учесть и воспользоваться тем, что Молдова сегодня является кандидатом в Евросоюз. У меня есть календарь. Спасибо составителям, где каждая автономия, какого государства, Германии, Франции, Соединенных Штатов и так далее, какие они имеют права, какие полномочия. Понимаете? Это настоящая автономия. Над нами же, честно говоря, руководство издевается. И мы позволяем. Будут издеваться до тех пор, пока будем позволять. Söyleseniz Dmitry Petrovich, nice not alırsınız bütünden durumu nice Gagauziya'da öyle de Moldova devletinde bugünkü günler. Ne son nota koyarsınız? Отношения? Ну, böyle такой изоляции Гагаузия не терпела ни при никакие времена. Сегодня то, что у нас отняли все полномочия, спасибо, что мы тоже позволяли это делать, вот. Но еще уже, значит, стали и финансовые. Это значит удушение полностью. Это значит, Гагаузия должна, исполком должен отказаться от тех программ, которые были до сих пор для питания школьников, доплата пенсионерам. Ведь сейчас Башкар заявляет, что 800 лей мы и не имеем откуда платить. Вот. Поэтому нота койма нота неудовлетворительно. Неудовлетворительно. Зережим, я istemiyorum söylemesi, sade kabahat bizde. Çoğu депутатлар, они сегодня, которые выступают, они все, там они хорошие, а мы здесь плохие, поэтому так происходит. Но межправительственные комиссии, которые работали и которые доказывали точно, что незаконно нас лишать 100 миллионов или 120 миллионов, это неправильно, это противоречит. И вроде бы как бы соглашались, даже приехали окрыленные, что мы их убедили, а потом приняли так, как им нравится. То есть не зазирая ни на какие законы. Ну какое это отношение? Какое отношение, когда вы имеете какие-то претензии к руководству, а наказываете народ простой? Он-то при чем? Почему это так? Ну, поэтому вот это все надо провести. Это все поднять на политический щит и спросить, почему? Вы же кандидат в Евросоюз, вы же кандидат. И что, вот так вот будете гнобить автономию? А посмотрите, автономии Евросоюза, и не только Евросоюза, какие права? Sizin bakışınıza göre söyleseniz bu peydalanmış durum hangisi bugünkü günler var nice Moldova devletinden nice Gagauziya'da var mı, nasıl onu değiştirmeye? Çünkü siz katıldınız kendi vakitinizde 1990 yıllarda söyleyeceğiz Gagauz Respublikası'nın kurulmasına. Siz çok yıllar çalışırsınız, derin fikirli bir insansınız. Sizin bakışınıza göre neden yıl lazım çekilsin ki bu durum söyleyeceğiz doğrulsun? Им да вармынча doğrultma onu. У меня большие сомнения. Потому что таки цель, конечная цель, это ликвидация Гагаузии. В лучшем случае, как уже на сессии Чимпаеш Сергей Константинович сказал, что у него есть сведения, что готовится проект, и в 2024 году будет принят этот проект парламентом Молдовы о том, чтобы нас свести к культурному округу. Понимаете? Если это цель, вот, то, конечно, они идут любыми путями и правдами, и неправдами к этой цели. Мне очень понравилось выступление Георгия Георгиевича Лейчу на этом заседании Народного собрания, где он сказал: уважаемые, смена руководства Гагаузии никак не изменит отношение к Гагаузии.
как оно было. И кроме того, он говорит, давайте возьмем раньше, до того, как, до 3 года тому, возьмем раньше. Какое было отношение? Тоже урезали. Тоже нам ни больницу не давали дорожного налога. И очень многие другие вопросы. Поэтому не потому, что эти люди, а это причина. Есть все основания, чтобы Гагаузию довести до такого состояния. Поэтому то, что поменяем Константинова на другого, хотя это должно быть по закону, там 2/3 должны проголосовать за это, или Башкана еще лучше, а Башкана там вообще очень большие проблемы, потому что там и импичмент, там и референдум, там и новые выборы. А представляете теперь, сколько месяцев еще будет не только финансовая катастрофа, но еще и политическая. Это нам надо? И табирса soracağım. Ne lazım yapma? Ne lazım yapma? Susmama. Lafları Stepan Mikhailovich çok, pek az ama çok fikirli. Kim dil lazım sussun? Dil lazım sussun. Депутатлар lazım olsun yapsınlar bir komisya. Başkan, bir de председателем Народного собрания, ну и хороших специалистов, yapma bir komisya. Zeytin bu межправительственная комиссия, hani işlerde, onu şey kertmerler. Ne toplanırlar, onlar hep kadar yaparlar, ne onlar isterler. Siz şimdi danıştınız mı bir kimseye ne lazım kurma bu komisya hangisi çekiçik çalışma bu orada? Biz bunun için niye danışma? Bunu lazım orada fikirli insanlar, ona kendileri bunu lazım bilsin. Biz danıştık. Президент Майя Санду 7 ноябрь bu yıl 23 года. Bugün biz kabul etmedik. Bir de cevap. Bir ay lazım geçsin de deyin. Ama bilmiyorum olacak mı cevap. Bir iki yıl tahileri biz gene danıştık deyin olsunlar yardımcı. Nice kışlayacağız dedeceğiz 22. yılda. Nice kışlayacak insan, küçük pensiyalar gene danıştık prezidente. Отписка. Bilmem kime o yolladı onu. Onlar da yolladılar İsbalkom'a da uçum buturlar. Ondan kare siz bilirsiniz hani biz Dilçok'tan 14'ünde toplandık kruglый stol. Orada her bir член Совета Старейшин и Президиум söylediler kendi görüşleri ne olur bizde. Ne olur bizde. Кывыржик Афанасий Федорович, о bizde руководитель revizyon komisyonu. O aldı o dokumentleri istedi, verdiler ona dokumentleri. O okudu, gösterdi. Burada yok bir şey yanlışlık. Burada hepsi doğru. Zeycun oluydu, o işledi çok yıl bankta. Burada oluydu yanlışlık. O işledi prokuror da. Da, o prokuror da işledi. Oluydu dil doğru para, onu duruşitla ta orada. O yetişmedi bizim управление здравоохранения и социальной защиты. А o yetişti счета. Da çen çekeçiyle insana vermeye birer bin durguttular. Onun için biz danıştık. Bizim bu госканцелярия, ОКО государева, в Гагаузии. Ну, может, они и в других местах есть, но это так считаю. O danıştı. Deyin bu, ondan da çekilir, bu parayı durgutsunlar. Açan Afanas Fedorovich açtı telefonu banka. Söyleyin, niye manası var deyin durguttunuz bu parayı? Biz yokunca söyleyelim. Biz yokunca, bu sekret. No, biz все-таки aracıyız ardından. Aracıyız ardından. Varsa da orada bir şey yanlışlık, gösterin, söyleyin. O para değil doğru, o para oradan. Yoksa da yoksa da niçin siz insana yaparsınız fenalık? Niçin sanki bu işler bugünkü günler olaylarınca düşünüyorsunuz? Ben söyledim niçin. Onlar yok ederler autonomi. Rejim şanı var. Звонок, telefonu açtılar Сергея Константиновича. Да, söylediler. Те 40'tan готовят проект о изменении автономии в культурный округ. Dmitri Petrovich artık geçeceğiz şimdi
Bu soruşa hangisi bağlı sözcüsü kış zamanından söylesiniz bütünden size bu yıl 2023 yıl ne soy geçer Gagauzya'nın yaşlı insanlarına diyeni? Ne soy çıkışlardan siz yaklaşırsınız 2023 yılın bitkisine? Biz buluşuyoruz şimdi insanlar. Kongaz'daydık. Dün bir gün Vasil Roman çadırdaydı. Her bir köyde olacağız. İnsan hepsi bir söyler. Niye biz kışlalım? Yani o kompensasyonlarını verirler. O 180 kubometre sadi. Adam ayla harcarsa da 250. Zira taz yokunca harcama deyin sıcak olsa içeride. Kalanı 80-100 kubometre lazım ödemeye 18. O 100 kubometre 18 için ne kadar çıkar? 1800 lira. Oradan da ta o kompensasyonu gene 3000 hem az 3000 liradan olmayacak. O insan hani kadar değil pensiya 3000 nice varınca onu. Ama burada lazım çizgileme hani var 3000'den ta az da pensiya. Da 100.000'den ta az da var. O yüzden da pek zor da insan alıştı. Kongaz'da için buluştuk. Zira yok odun. Yok. Tayları vardı oduna, vardı lesapalaslar, vardı önce. Şimdi vardı insanda zapas tayları. Bize Gagauzlar öyle yaparlar bir iki yılına. Ama şimdi o da yok. Da insan kömür alma pek pahalı. 4-5 bin bir ton. Birisi tazeydi. Tazeydi. Şimdi dün bu stüdyoda oturdu Komrat Dolay'ın dağ çorbacılığın uzmanı. Hangisi anlattı hani dağ çorbacılığında var odun, hani satırla odun 1050 lei beskadometresini. Hani 20 yıl kalırla hesaba yaşlı insanları, invalidleri. Onun için ben sanıyorum hani siz de var nasıl danışasınız bizim Komrat Dolay dağ çorbacılığına da ben sanıyorum hani yardımcı olacaklar size büyük yaşta insanlara başka pensionerlara kışlama diyeni. Nice sayırsınız Dmitri Petrovich aktif mi? Bizim ihtiyarlar avtonomiyanın yaşamasında aktif mi siz? Aktif mi? İnsan toplanıyorlar. Tek Kongaz'da dilçoktan oldu. Çıktılar da. Ne için siz bırakmırsınız? Biz kabul edelim 1000 lei. Değil öyle pek diyeceğiz. Bizde açar olur şarap yortusu. Peki başka gelir bir artistler. Bizden baksa Komrat dolu. Ama açan lazım kaldırma bizim bu soruşları. İşte kamzorca. Ben sandım zira bu insanın hani ущемили их получение 1000 lei, ben sana ona kalkınçıklar. Da sorucuklar. Niçin siz bu işi yaparsınız? Niçin siz bizi yok edersiniz? Ondan sonra sistem versiniz ucuz gaz verme insana bulunduğu firma hani ister verme. Siz niçin bırakmırsınız? Zira Mikhail Vasilievich doğru söyledi bu kruglы stol için. Zira sorucuklar başka rayonlardan da niçin? Akası var nice 10 liraya? Varınca 10 liraya. Siz aşağı yaparsınız. İnsanı 18. Hem pahalı gaz, hem самым низшим государство Европы. Başka yerlerde 4,5, 5, даже Ukrayna'dan da gider. Orada 4,5 lira bir kubometre. 8 lira da для юридических лиц. Ne bu iş benzer? Ne kadar varınca soyma insanı? Düşünün, siz Allah'a inanarsanız, kimse düşünün, nereye gidecek sizin canınız, siz böyle tak izdivayetiniz nад людьми. Biz bilirsen çok yılların süresinde Gagauzya'nın yaşlı insanların nasatı sıkı tutuyor bağlantıları nice Gagauzya'nın Bakanlık Komitesi'nin halk topluluğuna da Primariya bu yıl ne sosyal yardım verir mi size? Tek kış zamanını geçirmeye. Ben size söyledim zira Primariya çok vakit Примарии заняты были выборами. А так они помогают людям. Bizde yoktur olduğu üzere День пожилых людей. Bütün почти hepsi Gagauzya'da insanı çağırırlar, kutlarlar, bir bakış verirler, bir masa koyarlar, bir konser yaparlar. Bu
İnsanı kim o 80, 90, 100 yaşında gene verirler biraz para yardım ederler. Kim o yaşar beraber ailede 50, 55, 60 yıl var başka есть и другие виды помощи. Конечно, примария сколько может помогает. Это очень, потому что мы сейчас, когда встречаемся, там обязательно присутствует примар. Вместе с примаром все эти, он слушает все просьбы народа вот, и наши решения. Поэтому примар, я вам скажу, что очень хорошее сотрудничество. И совет старейшин с примариями. Ну, бывает, что когда и депутат присутствует на этой встрече. Есть и такие моменты. Вот. Поэтому на них, как говорится, грешить не стоит. Конечно, тут больше вина, когда центральное руководство так относится к людям. Я думаю, что не только, но особо к нашим. Не только нашим, ну, всем простым людям. Но здесь мы на особом счету. Hem bugün sizin varlıklarınız Dmitri Petrovich, danışasınız nice Gagauzyanın yaşlı insanlarına, pensionerlarına, öyle de süreci avtonomiyanın kuvvetlerine ne süresi nasihatla, olsa bir yalvarmakla, bir danışmakla. Bu yaşamak hani самое бедное государство в Европе, Молдова. Onun için de bizde insan azalır. Azalır. Niçin azalır? Hem ilkin gençler gider. İkinci, ihtiyarlar, рождаемость меньше, чем смертность. То есть это государство, видимо, так было запланировано, идет на нет. Поэтому onun için ben danışıyorum bizim yaşlı insanlara, danışıyorum bizim kuvvetlere Gagauziya'dan. Geldi vakit, açın biz lazım toplanalım, olalım birlikte. Unutma hepsi kim o öyle, kim o böyle. Dmitri Petrovich, bizim programımız yaklaştı sonuna. Sağ olun, hani bulduğunuz vakit geldiniz, anlattınız. Hem de bütünden açıkladınız kendi fikrinizi, kendi bakışınızı durum Çinlice Moldova Devleti'nde ve Gagauzya'da da. Saygılı seyredicilerim, Gagauzya'nın yaşayanları tabir sistemi getirmesinin aklınıza hani bugün bizde stüdyoda bulundu. Gagauzya'nın yaşlı insanların nasihatın başın yardımcısı Dmitri Petrovich Gradinar. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın GRT kanalında.